Mr. Penshongdor Lingdo Nongbri was elected today as the new Sordar of Smith in Hima Kriem in East Khasi Hills district. The election of the new Sordar was held by secret ballot where the women were also allowed to participate. Three persons, Mr. Penshongdor Lingdo Nongbri, Mr. Marbatstar Kharbangar and Mr. Justar Kriem Mujal, contested for the Sordar Shnong. The election was held after receiving permission from the district administration and the tribal chief of Hima Kriem. Speaking to the media, the deputy tribal chief of Hima Kriem, the same Khana, Habapan Singh Siem, said the election of Sordar by secret ballot was done in order to keep pace with the change of time. Jisya keriti kedustur kesensyar kadal Hima hari cungkeni gilai polisi ini hak jisya kalau kumta kali jisya kali belum baik tang cepat cendra ni pat ke keriti hari ker kum cia itu kepor ni mak belum kasyong kecil baik jong kita kisong nomor bakal uki bakempat binding hak ak lagi khusus juga district council juga Hima dan nak kata ni haban buat baik kat kum punya kisong nang bersuk bersai ndai wabah ni Smith kalau kentai cendang lagi don kisong tu ba tang kisongแต่ก็ถ้าเราเกิดกิจวัตรมาเลยนี่ฮะมันไม่กัดกุ้งเจียไปจากที่ตรงที่ชินองkan ni kalong kalat nak kebenta juni kinong snong ba mani ken thei ru ni yo lat banjet ya kinong ikmat hakasnong jani ba mani ni ru ni dan benta hakaban trilang nak benta ka kam haka imlang ka salang te wat hakaseng samna jong kasbet belun ru te ni dan kinong kit kam bat ka thei bat sinram bat ni i ba kam kalong kabayai pe ya denti dak kacinya trilang joni Baru ki bayayang ki kandidat ki ki bayai itu ita ki bayi masam di ladak ya rakti ladak ya lecene setai nong kapal tan di namar ba kumta kilai rai ba kilai kwat kang vote berkolek secret ballot di nalor kata hadian kata pan nilaya berkait apa dengan ke election sudah buat kami kidon ki katukan ni kendon ke ba ni subuh keriti terlei kat kum kecinya juga por kidon ki balalik apil seka kor lu baki kentai ru kideban yolang ni buat ham tiet ki kabasnong ni salasnong Respect akan ni ka generation mata kabyang hi balai ay bentalan ni kentai marki kidai apat magi nong snong mah kidon hi kan ka hok kumba nila ban exercise sa assembly election ni ka district council election like kumju hi kumbalong mantai ka basnong ngade hi ban mantalet riu kan thai i ba kan ni ka ching thaput kalong ka ba fair and square namar ba balai nila ban nyau ya ki kerteng suki om de da ka basurakti ada ngirakti pat long ngintip yano ngicet dan pat ba arngot ki beriau ki cet uwe beriau ki cet ya arngot langot mumla bantip mau haki kampai ba ada mangi ngile pada kini ka voting system ka kham khot ke oh sodar barim ru long i batri ha bat hakni kenti ba mentaru ikwa lada ide ibarim ne mano ki banwan hakni ka benta ba menta ikwa ba ki dei ba kham tre bha shu khnang ba kasnong chuni kan ye ki shokrang na ka wei ko sa ka wei pat